дар муассисаи театри таҷрибавии тамошобини ҷавон ба номи муҳаммадҷон қосимов намоишномаи нави таъбири ишқ намоиш дода шуд. намоишномаи мазкур аз рӯи асари лайлӣ ва маҷнуни низоми ганҷавӣ ва маснавии мавлавии ҷалолиддин балхӣ гирифта шуда аз ҷониби ҳунарманд ва коргардони ҷавон ҷовидон аминзода ба саҳна гузошта шуд. намоишнома ки мавзӯи ишқро ба унвони муҳимтарин асл ва нишони будани ваҳдату якдилӣ матраҳ мекунад, бо илҳом аз асарҳои мазкур ба муносибати 25-умин солгарди ваҳдати миллии ҷумҳурии Тоҷикистон нигошта шудааст. این نمایشنامه‌ای که امروز برای کل تماشابینان پیشکش کردیم نگفته نماند الهام از مثنوی معنوی جلال‌الدین بلخی و داستان لیلی و مجنون نظامی گنجوی تهیه شده است و طول 6-7 ماه بالای این سیناریا اول ما گوییم از مثنوی معنوی و داستان لیلی و مجنون نظامی گنجوی یک سیناریای خوب آماده کردیم و همگی 4 ماه دیگر همراه هنرمندان کار کردیم و نمایشنامه را پیشکش تماشابینان گرداندیم و ایده این اثر چون تعبیر عشق نام گرفته است واقعا هم عشق است که انسان را یعنی به درجه عالی برده میرساند. ما در طول یک چند ماه اخیر این نمایشنامه را روی صحنه کار کردیم و خیلی زحمت‌های زیاد با مهنت‌ها و مشقت‌های زیاد این نمایشنامه روی صحنه آمد. هرچند که این نمایشنامه حالا تا به حدی درجه‌ای که مثلا یعنی که تا به آخر پخته نرسیده بود، لیکن با وجود این ما یعنی کوشش کردیم تا اینکه نمایشنامه را یعنی با طوری خیلی یعنی چی گویم زیبا یعنی پیشکش کنیم به تماشابین. тамошобин тӯли 1 соат дар саҳна бо тамошои ин намоишнома бо қаҳрамонони аслии маҷнун ҷовидон аминзода, лайли мунира қосимова, шоҳ шохалилов қурбон, вазир ҳумайнии саидзода, сарбозон самадзода хайём ва қосимов саидмаҳмуд рӯбарӯ мешуданд. мусиқии намоишномаро оҳангсоз амрихудоев имати худо ва хоҷаев аслонбек сохтанд ки он паёми аслии асарро ба мухотаб мерасонад ва ба шинохту огоҳие ки тамошобин аз дигар бахшҳо меандозад меафзояд.